Kau lagi me pangat nasyong malam singkat ke kat country pada kani ke me ikon Friday. Tapi nanti okin Friday ingin afinen Hawaii. Awli me ko she lam ngalik ko she it's aloha Friday for me. Kalme pa fin aloha Friday kalme pa nga te rit malitu. Asibati rit ma ke shen river flogi ke Monday. Kali pangi me lo malapla kat country ba watchun ke pelsinge akin ate ko me sila ko non sukulu ka na nga sukla menge or takoyang ana ki nga akademia ingin na katawli me kosla malik kos me ikan Friday misingi December 16. Di siyang balancing along ko singin man, higas lang yun alala Mabiling Christmas. Fina na wai nga long la Christmas ay Christmas in mura. Nangalong mo, yeah, and then tsaka na dahil compare na pa ki Ralalo so. I want to welcome you. I appreciate the fact that you're being generous with your time to a point where you actually share with me this evening. I want to show you. This is what it looks like outside. The weather. It was. I think today was. Today alaman and there was a cloudy, overcast, but it wasn't raining at all. So if you want to look out there, that's what it looks like. I would say it's pretty much pretty clear all day today. So yeah, it's we're spoiled here, and we're very spoiled as far as the weather is concerned. Machi magati spoil kaya pale yokla mulin me costly na pa me mul matavinen awaingin. The cash price is what is it right now? I think a couple days ago it was about I think $5.19. I went to the Navy, the pump station, the gas station over in at the Navy facility over there. It was I think the unleaded regular was $4.65 or something. If you have membership with Costco and Sam's Club, their prices are, I think it would be around $4.30 something, 32, 35, around there. So, if you don't have a membership with the Costco or the Sam's Club, I think I would really recommend Costco. The advantage of having a membership with Costco as far as pump station is concerned, there are numerous locations that are nearby. If you live in town, it's there is one in Dillingham, Dillingham, and what is around there, and then there's another one in Hawaii Kai. Sam's Club. You have to, if you live in town, Honolulu, you have to drive all the way to Pearl City or Pearl Ridge. I think Pearl City. There's a Sam's Club, and then right along Cam Highway or something, if I'm not mistaken. And then you go up
to where Walmart is. There's actually a Sam's Club station. 432. So $20 will put enough gas in your tank. So ako lumalap ko lang, and I'm gonna jump into my program right now. I'm gonna go ahead and play one song, and then put on one song, and then we can go from there. Normally, I would say a prayer, and then definitely I'm gonna share the world clock, and then we can go from there. Nganan ka ki maulak ni singing. That's my selection to open up my broadcast right here. Man, I installed this camera out there today. I was able to get it done today, so I just want to show you, kind of, just play with this, and so like right there, this is from inside. It's getting dark right now. 3 minutes after 6 o'clock here in Hawaii. December 16th. I'm sorry. December 16th. So I hope you're done, or you're almost done with your Christmas shopping, because of the. It's good to try to stay away from traffic, And I got a feeling the audio might not be working too well. I hope I'm mistaken. I'm not sure. I'm not sure let's share around. Makom tagani praile nunap nashe katagani partla yamatan katki pelsingi kat flatlena kat mol kat chifana she mafalgidin halun she yakla chipen like wine molas ma wona ko shi makom relan shish katalena yoklena ingan yoklena she wo ki ma she makom akwe katki molas. If I in Shafla per week, she got Friday in a fin and away. Got keep Italy, got like a man, go she market right over front the aqua. Got Matalna, I'm not sweet, got gay, we got she.
Hakuye malash lalakrin kaines makini sam kum ke mani go shamak peshuman koro. Akyoke lalfing lash rinka in kalwini nan shukin or mafal. Shamakata yaking ani kum babam tel. Doktor ke wika shingi ke kida kulay nakfashi fin shaklash machiluma we pen naknas wika wala lo se karangan lo siyang aking shiwoye mo lalo shot nan shin baban na ma hartalik penatalos amuna siya kuye akfashesh na kiwa lila ko baban na in hakilin la talik nata siya masang na oklan na pa ye mo luwangin fel yu ka nikiya ke masang siya ok siya makumajin shish wana ki wanchi wana tu makum Fine lang kum yokla lang silom na siya kum sa pailman na fela lan kain. Kum na nankal lan kain me akuya la akuya kat kayo matong. Kulomala pa wam talila maingin arspeciation na kayo siya ma akula pa ko akula chi kapinya Christmas ki sipin mawu siya makumela na siya lalakatin te lose focus ki yok siya pa yan pel siya niya kading kain ni Sam. Ganang sang actually kat pesit bakas magkanya kat ki Spain mo last fin fela kating kain kalmin nan chukin akfula chi komra lang sila. Kat kilo malap surde kaya fe kumin wi kat akin siwo ye kasi lasing kat kilo malap yok tingin na kayo ki kalang lom karang yapo na siya kat pray na chimpapita. Kat ki fakulo kainin mo na tung cheers kas met lang ulas kat pray man. Kal ipange mamange Aproile Aproitari share me clock singe effect me time finen KOSRAE kung kain me chima et alshanger in me shona ke clock calculate to figure out lao gashin KOSRAE kung kain me chima alshanger ka Sanga mayan ke clock lo man gufim ta KOSRAE kun tala na wayaw gas kal pangat specer nga Sislamanice luongan kain share world clock yok na pinan my connection na kiyan ma pakantay mat ko siya mtawi pangain Guam and Seattle and Texas. Without further ado, here we go. En Guam, ingin na katsin Friday en Guam el awlongo will fashmet tigikat kalmel sette. Awluo, singaw ni singaw lalagala awluo ki taban lento kin sette pinan Guam. Finan KOSRAE el dal sette autolu singa ul me singa wala la autolu ke tabunen kin sette finan KOSRAE Anchor Palau el dal sette pe me singa wala la o si ke tabunen en Nashville Tennessee el dal au singa ul singa ul me singa wala la singa ul ke fongin Friday chuk Micronish 10 minutes after 2 o'clock Saturday afternoon. Seattle, Washington, Friday night, 11 minutes after 8 o'clock in Seattle. Dallas, Texas, 11 minutes after 10 o'clock Friday night. Kwajalein, Macero, the Marshall Islands, Saturday, 22 hours ahead of Hawaii. So that means it's 11 minutes after 4 o'clock Saturday afternoon in Marshall Islands. Pohnpei, same time zone with KOSRAE. Saturday, 11 minutes after 3 o'clock Saturday afternoon. Here in Hawaii, I am residing in Honolulu, Hawaii, the main island, which is Oahu. That's where we are. That's where Waikiki is situated. That's where Pearl Harbor is situated. That's where the Aloha Stadium, where every Saturdays and Sundays they have the swap meet over there. Every Saturdays and Sundays, mainly on Sundays, they sell a lot of stuff.
sometimes, most of the times, if you take your time and just look around, you will always find good bargains. You can find something with really good price. Hennaro il medicinal algela porque tawalin tokin sete. Hennaro il Honolulu out of Hawaii. The time zone over there is 22 hours ahead of Hawaii. So ngani kin ngaten alewo ke medo ta kumpin ore makin ourself and dungan ore makin calculator calculate the time difference and then you will come up with the time over there or over at wherever you at right now. Kulomalap ke kachil pa wasyo no ngake shil pa na fa kulomalam singkat ke karingiya ko lali kolma mo lash ni ke ikan frate she ingena fina na Hawaii ni chinga lu alagala awon koske fung ikele lin chinga lon kosh machine. So we have 9 more days until Christmas. Christmas, you're in Hawaii. It falls in on a Sunday. And KOSRAE Christmas, December 25th, would be on a Monday in KOSRAE. So, yep. Man, let me show you one more time where Devon Sak, Murat Devon Sak, practice, Christmas practice. Oh no. I'm not sure what's going on. Ooh. Oh, that's awful. Are you kidding me? Let me do it one more time. Look, my camera is my camera. Oh, that's awful. I don't need that stuff. Man, I think I mostly will be playing beautiful songs. Ang share may page mga lalal for me. Also malal mas Aaron haluka Aaron Royal. Ako malal pa ang support. Shakuk na ito man din na wood
I'm disappointed in this. And Hilton, man, they couldn't put Hilton in Wine Village, but Gato. Check, look, Ito na pala ang problem kay Woodwood, man. Project sila. Man, I gotta get this. That's not fair when she's al finale, tinawo is la pelum then. But I just want to apologize. Just bear with me. I'm going to go ahead and finish up this broadcast. I'm going to play a couple more songs and stuff like that, and then I'll just call it a day. And then I will make sure that I get these issues taken care of before I get back on here.
En KOSRAE pang en yellow en yacht. Like the Harper pang. That's it. Oh man. Look at the sand, man. That fine, powdery white sand over there. It's just amazing. Seaside. Nyangori, Notuluai, University, Tikini, Spam, Mas, Tikini, Sentila, Sadako, Check, Toka, Kenya team, Patuko, Sadako, Alena, Friendly, Luciana. Okay, let me play this song. Alpha Omega. Minakal. Patricia, Kalimpechi, Tulong Natal, Arson, Wele, Sonia, Natal Hubert, Nami pa, Mona pa. Nagin lang, may mama. Bulsing
ngayon na nagmamampun Philippines. Oh, mo. Nasa William, Kenya. Sure, nga tayo na po si Martin nga lang sili atin sa lingkod sa HONOLULU nakuha course nga pa Philippines sila Chicken Steve, Lowery, on submarine, always submarine, nga pangan, on submarine, always submarine. Keeps on pangan. Be all you can be. Be the fish you can be. Army. Army strong. Huh? Shut down the camera ngayon. Ano nga mawuyak sa broadcast sila. Audio quality care. Arthur. Not sure what's the problem. Ligo, malaki pa kalapa pag nantuwi. Pero, animal may nawi luncher. Landa, suwa si wuyi ma. Alpha, Omega, Ginaging, Gagana, Alpha, Omega, Ginaging, Gagana. Ni pang masula ki pang malak manang asfen na rela pa mangay pa station singra nga ka in na select me kaninun mga lang si share na may tafin siyang along mga rangan na tali tayo kita nito ko ta puro mo parang nga mabukain sing pa may pena may occupy time pa masing tanalom ta pel mga siya sa nga ko lumalam singkat la pang malituta pa yang at man siya tangare malituta
ngefam taw ikaw singa nga ten ay nga kay mata me spend a little time here nga. I do sincerely appreciate your your time. Thank you for being here. Amo machi nga keshi na academy ka share may nga siya pinamot ko wang nesalal tigin sa saya. Kung sila nga sincerely got take it for granted may le follow kat finanya na when kita la ka kil follow na ko siya lan sum run na ki me later atala pa ye background la mamay kay na ngali mo me ifalan me represent ni maitlal finanutwang lan shuklan na wala me mamay lo sinin na finan kimura lalo sin tarak sik mamo nagi kail shun mat was yung ali mo tepen na choice wo si pala pa alam tamay ngali mo dalal yun na will kain rek ma sila rang ilore matena rek ma upe siya wo mo lokal rek ma yun na ala na alagay la fin el som na ko shailan ina ngat na italal te som na ko shailan in ashman nila el nga mas na ke sila lan el kisibe na flock le men so sa ya el ala wo background na el wo ke lutu ta el lutu el pananga chuman sin met sige len lu tolu som na nga so sa ya gat classmate kat tagay ni lut nga lutu elementary ni som na utwa nga mo nga lutu ye sika luuma mas pasta era el patawi teacher laski kat lutut finenu tuya na so saya el kategani lutut we som na ye kala atwi high school ye kala graduate lewe na aje dawan gas ki chafla lutut na ki kada graduate la dal for some reason dal Orela ting la me GPA grade point average dal average ye akos kat lo tu kala ting large ki gat me graduate la so saya el 2.96 nga patokol ki pangitalik sa math 3 point taka ni nga mga 2.94 or something. Na interesting part chiki matching talikma wo njivema pa ilala som lutut me tambang CCM Community College of CCM Community College of Micronesia or something. Yun na awlia klasiyon. The susayal som lutut ye California. Ano me el som lutut keta el som na Chico State University. University ba el som lutut ya. Nga som na kuam som lutut keta si kuam. Nga tepe na som tala upe in beti magat som na kuam kagat fairly som lutut as I-94 students. Kaimen I-94 si status singe kum na ako min attend college kun wina lutut nigi na akong graduate na akong flock le som na gang ko som na wine kat citizenship lagat wang me political status slash na sinan America kat didn't allow us to me matawrik mo ang asom na kuam nga I was not on scholarship. Ale upena pa nga somte marangan lut nga connect na ngavin lutut mga mama kumvin our scholarship kakum rela paperwork malom mo kumeka in target dorm lut ang kayen arsenal talik ko siya pwede tut finan ko work study ka target dorm
work makin me federal grants ma sang kahit dal kilutut la dal flok da si dal pa flok le Ronnie government na finan ko siya as a former governor Lyndon Jackson ma naina net pang Norcho ma talpa talik ngay sa ma talut wala lang pealo ka Jonathan ma album takuam pon pelche ang ate na lut nga lutu kita sik na nga orek ma ta orek ma we ni Lucien pelche nga mo singal si ma 1986 pa la pas la compact na so sa yael mata me California lutu din ba alta ko flokra na ko siya ate do la polon pel yael merat le tarak so sa yael rek manawu sila pa kil mata ke national government nga sam lagi sikap na alta Preston and everything il pa I don't think he was the chief of staff he was way up there kalansa pa fancy il archpel da simus pe me speech speech writer simus pe me fin bars me presentation ka speech sham ka nine me occasions on me na ki takay ka me ma so so much college background lal Tori macilal finen pon pe rek manawo sipe. Apal flok le nakushay ngali ma me representation lal na sin may tutwe finen kushay ngi ala wo pe amo background lal pa allows him to he allow him lan rek ma pe run the Congress or what have you. Ngamo hilale kung Delphine Loyan na siya hilale fluent na pa ildewi tapos kikasing this ko lantu yak sham ramin wa ilda nga mtaburong gil sham hilale hilka in me fluent na pa man siya pa nga hip mala yok siya pe me may kolas nga ilalin ka in communicate kan ilosin ka in express me ma los que me communicate na sin may establish may relationship connection na sin kasi other countries, other nations or what have you. Kapag nga fa na la so sa iyay orek ma tako na yun no orek ma sila kilorek mangyayal nga madal mo di alawo na sila dahil amalo tela mo long sila la pal ki flok na ko siya. So, silpa na siya kilala kayo me silparela na ki me later finanutwe. Kaya nga lang may tenarela ilu siya ngalay nga na may nga honest pa na pa nga lang siya ilu. Papa pa yan nga siya siltak mo wala mala sumura ko siya I'm a concerned siya na lang manil outlalay off and on ilfin nga malfin karangin mo lala na just like you and me at fin karangin mo la siya nagde wo kide healthy kung nga kumin nagdintud lang yung kola siya nga lang nakuluk na paye kung siya ka kola siya nga kuluk na paye tuwi mit nim kola kung mo rice kung para kung limit yan talayok na rice kung me kaang kung fin arch prescription medication without na siya ang fan siya kaya recommend pa kung kusin na kusin akos ukwe na naman medications uno na kawa side effects kaya masin mo da fa ka pa ilos ma kung fin kos fin num uno nga metformin ka may mapailar side effects kaya tasha benefits kaya outweigh the negative effects ka mamakuluk kada mo dahil sa mga kumimalyalala kan ganaw sa tasha kung fin din may kung fin din akum dahil ti karangin mga lumtalan tali overload may kidney loman blood sugar loma fin som kidney loma alin na kaya kaim kata ki shuklan me orela
in function manum ngay ni para kidney lo mai masala mi itle rek ma kidney lo ma fin malena aprani mana ka wasya me tile rek ma penara side effects ki ono matakta ma shot na shumdal gumdal fin taka na away in America ma ono mai ta na shumdal nga le wona pa gumdal fin lang siya matapat hosin na hosin follow so saya ilgil danga yang anikin la faka me karingen yan nemonolala fin pa ilash atala siya pa na ngamash insurance issues that katagati rela Masira ashka sam ki mangi amin Sociagel so mga long mail so rek ma sum na ki sum na one ni chipa flog rek ma tipa alam mo heart attack kamema problem si pa si kya in America nang wangin explanation na tena report ya wasna pa may healthy yok na may athletes dal shi dal basketball kanin mama matwentalik ngital na force ye long lalos ke tolngol na ke angaw na ke angalit ma artnas nan mit mi javin en America mit force anigin la dal oralama me mukul matayin kaywan na ta ash pachikyak ngina ngama suspicions lan mit nga pa make me vaccine chi mai dal batok na sin mata mit na ko me is ngay mama siya kaya na vaccine siya dalman nan ka inji ba flok la mo ngan siya ba flok na ke me vaccination som na ke mask kami ma problem na upe ba siya kaya America ingin nang ma kisipin might marani government na America ingin nang agenda slal dal mama dal patok ni iline ma na kaywa ma or America fuko ko ping ang morning Christian nan mo ito freedom il dali na raw mahal dali long shiro tal pangon mo koin sang akapil mga yalan na America na problem na upe si papa na tako ni kaya chenda mahal dali raw panang cash price morning cash ingit kulak yak sum na lang tifin asim mit pa fin pa morning cash ngay kulak yak ay le effect tamo na effect le effect nakiwata ka ni ki munguma kita muli ke stowang inflation chingit pa tal kalim na pala dal ro ino ay mga min harsha chenda slal dal si fen harsh mal dal ke si fen dal kia po mo ita ke ifok tin sham shamang ka sham shamang min manapay sila pang mo si kya kunen America ingin na ke midterm election ka man, it's all about Democrats and Republicans. Na Republicans ito ke midterms they'll take over House of Representatives. House of Congress, House of Representatives talika in investigative program. Ba Dr. Fauci ma pa il talpa fundi research ma'am and China ma partner create ngamo ni ko ita man-made coronavirus yung ma scientists ng Europa they'll mess with it, they'll play with it. Dr. Fauci ma pa fund some money taxpayers money isang muli may fund research ma kaya hindi pa leak out the laboratory ni natin pa ash may rin lab dahil shuki dahil contracted virus yung dahil tagaliki ma somsang na siya may China facility na China ingin natin na fact ma pang masikya ka pa pang mamamit na ko ma ito masikya ka ma urekle dahil cover up dahil sige na nukan lamang naikipin na uno mahal dahil sang may ngay fuck dahil rela mandatory post-military personnel dahil siya nga is may fuck singer dahil may kicked out lagi service. Ikiba na universities ingin ang harsh lutut. Kung hindi vaccinate, kung di kain so vaccine mahal dahil Moderna, wayang Pfizer, may vaccines nga taksak na push makingin makiningin na. Kung di alam na
allen nakatang yang napay ke Marikina finan American ildal shipen na patok na talik ship nga wangin si pang malaki na pay ke may coronavirus yung talik ship nga lagan we pe kain affected ki corona siya wagan talik sa pos na upe talik ship mi siya ke coronavirus yung paingin na dal ta kung finyali mi kos ildal system na dal immune na ki virus yung wangin na talik nga te we coronavirus talik ship nga dal main me dal advise talik ngayon vaccinated pe. Na main ma siya kata may ngay sang is pe vaccine siya nga tema ke si ven lal fung lal dal si fen na tema ke si pen me ma pa ke si pen ma si masyaman yak siya ngalan mo na pa sila batan nga finish ko fin fakfa dahil nga ikain effect me anin rektalik na lal tataro talik rektalik Mange if proven to tali January fall dalam da investigate di me ang Dr. Fauci ma pharmaceutical company ma or me kite unong il tal ko billion na billion ni cash me pa profit la dal ken al padok mo yung finne teni no ko finne me matalara in alena arch money dal me benefit ke under the table kata may dalba bureaucrats dalba almatate 40 kilal dalba wala decision ko CDC ma kay siya institution ke government in American dahil corrupted na pa ama pange midterm elections siya Republicans might fight on behalf of a lot of most of the Americans we got young na Dalin investigate. Finchak Dalin all these people accountable for their corruptions. All of these mama te wo ilasang tish kame 1 million kata million pamisya ke coronavirus. Ada so na akalem ye fact la me shipen ifakani sikya coronavirus. Kayan mo dito lama iltal chifen na dal scientist ngi that play around with it, funded by the U.S. Taxpayers, supaya na China. And China dahil then shut down in the fact la me pange mama communist government nga wang may kitikan line. Tena sikyak pinan yun. Ayun na kain lolyak mga. Eventually, I hope that somebody is held accountable. Akin as kansa ma-indikasi ko capital punishment. Mamin that destroy crime against humanity manaupe na ora pange ano na suspicious na paigi ate na damo sa sayal me heart condition laal tapin bal mi siya kiyard nga suspect mamin nga italal vaccinated pagil daw as kada mo itay ilali reaction na dal ki kulu kitewo hanga is ate na pala mo as issues la kiyard la nga pala mo wuna pange pa may masiwang kaya kalemiyo kaya nagdin matayang latapan nila may sikyak like in ila sikyak mga may iltal may idan held accountable for their wrongdoings kalme pa inspekla ilan na kamkalpo siya then lose their job then no longer may employed by the U.S. The federal government. Ipa nga mga gas prices pinanyan nga siya na lokla mulo. So nale may pang rain ala problem ala upe meta siya na rig magkasiya na syuk din hako karangin siya wala nothing it's not getting easier. Yalu umalala na fa Finba party siya isla Preston lan trauma na dal muna pa leadership la dal rakpar may ngesangal dal mindal ta kaila siya makoluk mal dal ra ne pelnal loyal siya apar pa nga may siya finrakin kash may ekle to within the next neki yalu ma fasha man ite wala ka ite fresh la amo nakla amo I might as well flock na KOSRAE.
nakimalak si Fena as just my ang asam ki si Fena shaula ka nga kulonsing katla amawuna. Tanga finchak may chaya fin pa upe as maupe papan na yoko mena ko min get out of the house, go find do something, shukla ko me after I forget ma ininulan shaula man. Our resources, our makosum, some again government, just go look everywhere. Kusensya, pangya, kugoli mange, hin masangak for si me malan chow luman. Ngamoy sabi pa nga, kulo malapla. Pakisulpa na me akay taluk chow lal susayan. Karali na kat tagani alas parale na pa ke wang na sila il shik ngamoy lale. Along siya manil wangin met lokal il pala pa si siya il shuklan me get along with everybody il tena rela o ye si yung asam yung kaksa na mail mas nga sincere na pa ke alale pusle na pa ke masing alia il ende ko asum na uya il ale pa si siya mo tayo ale pa siya na masiwan na kilta ko nga law sinyo na nga na ilalle me elefin kosham nga katavana osida na tufuk le ash mungo si urek ngama talisinatal nekinye salama alikil mi sena makes ben mek nge asap lagani tigani mana ilalora mungo si kiloma liwa a fasha el bangunya fer ngakum fer alam mo, dapat sumsi super at ni vale. Som se us. Wala ka ligya fin so yasko. Siska na enche. Ako lang vale isko kola. Som da kola mer som suka kola tablet na ilwang il tuwing sing. Kufla na ako gimetsi. E tu je trawa kat mekta na ila tuwing sing. Alena full speed na pa yung malal nga. There nga, walang mga show lagi kita ba lagi ngalit. So, yung kulay. Arang ama som sila ngel som. Ama show lala. Show lala alam misel menil. So saya lala posisyon na pa il na. Amin masol na sinmait. Nikot pa na. Masih ngalang sa saya elsieligia finba malan imastro show la finba selja natala ram ninga na fuloyak nga lose temper laga kay nga finma el chiwosos na levakan na mo tika nangan ana para el me sika fuloyak bin le el fintra ma levak la na mo pang to fara learn pe masih kikil ka na yun ay fin malefakan na mo ito ma tipangan ma inano ikamema el honest ki ora el serafulo arang ama ilale kada misel na pa yung ako lang malapla ngam taral taba floyd adam taral lagi dusin pel kita nale loista kat tilgani som Orek mau pesik tam darapa dagat pik. Masih upel min posa pik nadal tal pik na lalap. Na dan kita pik nga lain na kayo. Lain ko siya na kun pagpesak. Pang pagpesak singi pa itali pagpesak tagati boily lain na kayo. Boily pasak ka ramang ni usas ang kita pik. Ara pag ita ko orek pang mek pasak ngay magtakat pikni kita som kita piksago anfto to na enchel Alex Schwetman man lom tamaski sel talas nanche lom tamaski sel Alex aso siya som pa float lam ta kita kat pangalasik ko to si malas line na kayo
nangamot ko na men koto si Vinash koto si Lompel si alin na nga matalong ul si ba koto si Impel si. Apa men daflo del kanam taktikat manira. Yash manila kita sang kada mani mail si koto asan ke bakit ako vinci tama si gumna kan muli ta koto si. Agad so kiye siya kita was kiye. Ako vinci sang na power sang ora para sang kita pige na win push para gagit ka tamas kita ora sang pau ta sang ora para inte mala yo serle mo na folin para det jag mot ta det push på om det boss ta mo gasa da to ngamo pang ale ngamo akulo mala pe ali taong sila ipopo ki tiginis ki me ali taong sila ki mas yang alam mo ale kala lusrokal na nira para sa napagpagipa il papagigaw singal lufinan ko siya lala mo klila ko siya tagakin ko para dal sana siya pa na dal plan mo dal pagpaganilya ki auto lumakita wanan tukta pa ma dal sana tayo na sa siya pag nilagaw singal luma lihatang sila lang ala concern na pa ke ali mo hinalan kamperlan orlan fugo talik ngayon fugo pa ali pang ma tignisyan tilala ke simelwang ala na unexpected na pa misa sila sime gisyan tilala tang ne leksyon na tuwi and ay nangan talik nga ala na ilalsat na sukla literal yes nga lagos ke simen misa na that's exactly what she did. She titong fasheng na sikinalan isla pe responsible papa na kaywa tusen pel silm pani palwan le samtang sila kil me similwang le Strop Hospital dal daga fakeng ngalen painful na pa nga long pangatang ditong sila po pa nga concern na pa tayo nalan Kamparein, hindi na nga alingan la, so saya tegin la, inalan lalfing la, ilaski, and wowingin. Kahit magana ito la me wuna siya, katika nito la me sikyak mingita, at nakdindi mo, pangay ako klan kata, yali na, yash mawuta ka, kat fin kampare, kavikat kirin me come through, kita become even better Christians, down the road. Well, I'm pang wala nga kalamye nag-vaccine si Marek nga kung fin vaccinated kung fin set na force kung orama kung pala mo as me kung na kung karing kita siya men fin America ingin na tal so na alin na kalamye la problem siya ingin na and I don't know why ngante ito life for Arsenal might well ingin na pa coach si London, Texas A&M. I can apply Texas A&M ka Texas something university na kat nga ito coaching yala malit ko sa mi siya lenyo tal din na kalimilail me vaccinated line siya me vaccine siya nga pa vaccine siya ay nga na kat mi siya pa kat nga na mga suspicion lan might mo vaccine siya pa effect art lan might neuro art condition lan tal wangin mit ni tal fucking kain mit mi siya force ma mi siya unexpected kada sindalik ni tal si tal na tal just die or just fall down and die right there on the spot like yak na maki heart lan tala tal kapwa wangin arang ama ala office ingin na like kain ma problem siya matagal kay vaccine siya aro amo pangin macam nga share nga ito life ago nga tena wilong mo sa yalim siya nart rak machin siya ka siya nart kanin mangel it comes with diabetes para
Kovin Sinchu ka kumitinum metformin kovinum ono siya may isang karingin art lom karingin kidney loman karingin komin de stroke para onongan wuna pa kumpin akos ono siya metformin siya ngayon akum the stroke blood pressure loma in under control ora kumit the stroke fin peler sa te follow mga pa kume kidney loman inshallah kum kum heart attack ya kum stroke lepe matitakta si ba mga fact kum dahil kain me kuna ke me Google kum dali kuna supplik tum dahil ngan kum dahil fin nikin lyric pa ka dahil suppling tum dahil ngan research ke me online information mga share pa mga ke me online pa reliable. Most of these information are reliable. Kung kain me follow kain catch kum ke ilyalo me. Nga onangan mawula ka tasik me masing aku lang malap nga pinakin pa infovashers Panginoon sa ko ngayon. Ano yan mo sa ko pa ngayon? Cattle. Agad naman cool. Amam cool Philip. Mo. Hasta William. 10 year old. Hasta William. Kulak tuge sa inyo barang apala na lang ko. Talik tolu yang parang share na pit kami water tal. Mata na lima water tal. Matuli siya yung na force. Na force. Sonia il kuno panchialo Sonia natal praise screen
Ingen ako daw ikos. Manikya alagala ikos ke kon Friday pinanaway. And December 16, 7:09 p.m. Friday night. Siguro freestyle gusto ko. Punta mo niya siguro ba? Yeah, we are on. You know how si como diane si pinchaklat na kemo kongkatat
Akım şilbe proyle insan akşafiyel broadcastçılık ne katfletten Allah katkilomalap ki katakilin la arşlom komin maşlon finşakçılık inyenange kişafsa katakilin la kom kalwin na koyakin şoyekat. Kikomrela rikat la kaisi kom nawela fela kom rikikati reincarnation siya woyen kimana gawa siya makom create kakom nawala na siya finfela niya katito la lang sila mo kom ke katiningan kom ke kinash misle ke molas kom lang siya katin lalal fun kom siya woken ma gawa siya makom ke finfela
Yina ke mola spel na ko even more so now katagalin la ngon fok na yo kalik na pa fashion ke may tayo ste faculty ke me paying wolo mahalin po sina pepe in mashos ko kochife na kate faculty me mamate fast fall ko mate ak pengye kum ko ak medalje kum katramram ki me ngon fok shima arfin fela ars mashlos pe na kaiwa akot ka si fin bas me o yang ito ko gigat long mama rek fin fela ingin ang nag-inut ka insang akuluk yung mola siya. Anagi ka kalimin ako maki ka di kasi kung lang siya gitin te mas kung gitin ka kung puwer gigat siya wo ashmis le ki mola siya. Apa nang kaya filag ngin naki Inenwen na tum Jesus Christ met lang o last na manas los la oya kuluk may lan fela ngon fok inut pa na kiwa siya mata ko na fela ko nag mola si nakuluk ka de lo siya mawiya pe pa pam na manas alin na yok siya na pay ka din na lahat fu ka din ito na pay la wengin ko siya ko in line call mo kupa ko siya phone na ikaw no kom na no phone na makuluk ka mamatakay na kuluk yung mola. So na manaskat ka siya, ilo siya mawiya pe. Ak nasaslang cultures, ako akin siya yung mola. Ese ngan matalamin ka yung kol kat wikat karangan kat ki mga nagawa las lang ang fok ki mola. Ese misle, ese wala na. Ay pa nakiwa ka siya, inge kita plan ibagin tula, finrakan din ismong lalas. Na manas niki kung mutukas ka siya ke ese misle karangan niya kulom na siya kaya ka siya inye kat kulo malam siya papamdal kat kaksirin kong yoking na krewa katakalin ka lang lom na siya kat kifak kulo malap ki man krewa siya mga kumala na siya pray kanin wala tum siya Christ lang las kat pray amen masya nga fact masiki may nga pray fact masiki inunod kami mamin alula siya katena Katena Tracy naman na pay sila kingay kin mga may Christian siya. Wag na pay siya ng lak. Nga ito na pay la. Kolan ka tayo. Kolikin na pay. Feel niya as mafek. Min as mga long pe. Kain matsimata ko. Rela mga siya nga kulukila may. Anak lang nga mo. Ngal na lahat fong inapay kay kolan ka. Lawangin ko siya kain line. Anikialu la siya. Kota mo ito, alas sikla lal fung ilapit. Alalad fung ibe mo, ngan fokfok siya nga alat ako. At alin ginapangay mga siya ngan fokfok nga lang siya. Ano mga church lang siya, katikan sumtuya ka sermon siya ka, alu siya ki ngan fokfok. Inut-nut mga. Alu lang siya nga, kat isa na nga ilos fulila, likiya mo, confirmed Christian siya na komte na ko ni sarang kaya when tip mapay pang te wang itenar wang relevancy na ki me molin Christian mo lal fung la nga I don't agree with that ito mo ito lal fin set na mangos ke lal fung lalo sa pang kain mo chi mai fin pa nut kangan fokok senge ashmit issue kilo sinakuluk ko fin pa kung manas lal fung lo na kain sa nakuluk ko to a point where kung fin kung isa pa molom aminan ki pa pala mana pa sila kinga praya kinga ngitla isa mo ki fero il bangon mamait ma as ko inut la ko inramang ya Fani siya me siya ma situation siya pa kalam na pa la weng na pa ko inline ko lan ka dahil often naman nagkawa kung pinlal yung ifulay laman nagawan sin ka ang itikan da ka kuluki kong tapos katamo ito ilalda na alafo kilal fong iyo akadin nagtin paroy akadin nagtin akay kong tel yung nga pinangay na nga siya na akay hindi na tala
kahit iltilong sikitin matamas, iltilong sikitin takeo, palakin ma upeng. Para rela fela, iligi ka tikitin iswoyen me ma usnga KOSRAE klan. Ara wogi kumnan ka ngay finpa kumpala mo mga asirung kumparay pa yalin na kain. Ngon fok sitan il sangan na pa umiriti pa para finpa as makatlakia pa pala. Kat finget ang lalfungila pa kat magandang pa kanyari kat yung mga askya na alin na ikalam na pa kung fin na lalfung kung fin manas mo il ko ala ko pena ipakain ko sa nga kulit mo. Okay? Kaya nga ki me Wilkas assume nga ki me be safe, stay placed and hello, peace out.